Idemo pričati o Zlatnom runu, monumentalnom romanu Borislava Pekića, jednom od najznačajnijih pisaca srpske i jugoslavenske književnosti 20. stoljeća. Objavljivan u periodu između 1978. i 1986. godine, ovaj višeslojni, obimni ciklus predstavlja jedan od najkompleksnijih književnih poduhvata u našem jeziku. Pekić, poznat po filozofskoj širini, ironiji i briljantnoj narativnoj strukturi, u Zlatnom runu stvara epsku i intimnu priču istovremeno. Roman o porodici, identitetu, istoriji, mitu i čovjekovoj potrazi za smislom. U središtu dijela nalaze se Nemanjići, izmišljena trgovačko-zanatska porodica iz Crnogorskog primorja, čiji se životi protežu kroz više generacija, epoha i ideoloških previranja. Njihova sudbina isprepletena je s društveno-političkim mjenama Balkana od 19. stoljeća do vremena modernizacije, revolucija i novih vrijednosnih sistema. Kroz njih Pekić gradi panoramu jednog svijeta koji se stalno mijenja, ali se unutrašnje ljudske težnje za moći, slobodom, istinom, ljubavlju i posjedovanjem ponavljaju u beskrajnom ciklusu poput mita koji se obnavlja. Metafora Zlatnog runa preuzeta je iz antičke priče o Jasonu i Argonautima, ali u Pekićevu dijelu poprima novo značenje. Ona postaje simbol čovjekove žudnje za nečim što je savršeno, vrijedno i neuhvatljivo, bilo da je riječ o bogatstvu, istini, moći ili identitetu. Likovi romana tragaju za vlastitim verzijama runa, ali njihov put je uvijek ispunjen paradoksima, moralnim iskušenjima, porazima i kratkim trenucima spoznanja. Ta potraga nikada nije samo spoljašnja, ona otkriva psihološke pukotine, nasljeđene terete i unutrašnje borbe. Pekićev stil je izuzetno bogat, ironičan, humoran, filozofski, duboko analitičan. Roman se kreće između različitih perspektiva, žanrova i tonova, od istorijskih fragmenata, porodičnih hronika i simboličkih scena do unutrašnjih monologa koji preispituju identitet i smisao postojanja. Uprkos složenosti, Zlatno runo je djelo puno života, boje, energije i ljudskih slabosti, a njegov svijet djeluje istovremeno stvaran i mitski. Za današnjeg čitatelja roman ostaje fascinantan jer govori o temama koje nikada ne zastarijevaju. Kako istorija oblikuje pojedinca, koliko daleko čovjek ide u želji da nadigra sudbinu, šta ostaje od nas kada se promijene sistemi i vremena i da li je potraga za vlastitim runom zapravo potraga za sogom. Upravo u toj univerzalnosti leži snaga Pekićeve vizije, roman koji izaziva, obogaćuje i ostavlja čitatelja s osjećajem da je zakoračio u jedno od najambicioznijih književnih građevina našeg jezika. Hvala vam što ste bili dio Knjigarijuma. Ako vam je ova priča donijela novu misao, novu ideju ili samo jedan miran trenutak, onda je ispunila svoju svrhu. Pretplatite se kako biste otkrili još velikih knjiga i velikih misli, ispričanih jednostavno i jasno, za samo nekoliko minuta. Do sljedeće priče čitajte, učite i rastite.